Zašto vi svi youtuberi se okušavate u muzici, to mi nije jasno. Drugo, i to je sigurno bilo slavlje za nešto, jel da, nešto si, neki milestone dostigao i onda si napravio pjesmu, ili? Pa Jer inače ne, tak ide, nije jel da? bilo, ne, nije bilo. Ta pjesma je zapravo izašla zato što sam ja htio se ukušati o takvom nečemu. Ne da ja budem pjevač, da se razumijemo, nije mi bila Nego poanta. da probaš. I to je bio trend još. I ja rekao, ajde da to je bio pratim taj... trend. Da, do to Da, vrijeme, svi. prije 2 godine Svi. svi su izbacivali. Onak ja fakat. rekao, ok, ja ću izbaciti gaming nešto. Neku gaming pjesmu, da pričam o igrici, pjevam kao. Pokušavam pjevat, da se razumijemo, nisam ja pjevač. Ali, ne znam, bilo mi je to fora i dan danas imam u planu neke projekte odradit. A još nismo ni onu stvar odradili. Ma da, Buraz, Znači, znaš koliko je prošlo? A, dobra. 2 godine isto. Da, 2 godine. Sad će biti 2 godine, u 7. mjesecu. Pjesmica stoji. A dobro, budemo o tom. Ma budemo naši... Tako da eto, to sam izbacio. Nisam očekivao. Prvi dan nije bilo tak nešto dosta pregleda što sam ja mislio. Bilo je nekih 40.000, nećete lagat. I u tom trenutku prošlo je tjedan dana i to je samo pjesma ušla onak lijepo viralno. Koliko I sad ima sad je pregleda? preko 2,5 miliona ima. A pjesmica. I imati negdje oko 77.000 ili 80.000 lajkova. To si snimio doma, na opremu. Da. Mikso. Nisam ja, to mi je neki lik, ja sam, platio sam pričam. čovjeka, ali to je bila low budget produkcija. Da. Mislim, kao htio sam ukušat se o tome, znaš. Pa jesi u suštini kao zadovoljan sa... Sa pjesmom? Ne. Mislim, vidim po komentarima, onak ima 10.000, možda više komentara, nemam pojma više. Ljudi misle da ja to ne gledam, te komentare, ali tu i tamo nekad zavirim. Jer mi na YouTubeu imamo studio gdje pišu komentari i meni izbaci za svaki video novi komentar koji je sa strane. Ja sad otvorim i sad mogu listu vidjeti komentara na svako video. Ne da sad kliknem na video pa da čitam, ne to. Da, pokaži ti novo, da, znam. I to gledam i tu i tam vidim neke komentare tipa, ne znam, pjesma bolje zvuči, ekipa kaže bolje zvuči kad ju staviš na ubrzano na 25, ono, malo brže na YouTube, 0.25 i da je brutalna kao, jer ja sam malo usporeniji kao, pa nisam ja reper, nisam ja pjevač, da ja mogu, ne. Pa ne znam, brate, možemo pitati iz prve ruke, kak se tebi čini pjesma? Super. Super ti je pjesma, misliš da je dobro to napravio on? Pa gle, Burez me je bio snimao. To je spot pričamo Da, sad, jel? spot. Aha. A to je sve bilo onako, ajmo probat. A ja sam to, znači, toliko sam se potrudio da to bude na nekom nivou, da to nešto izgleda. Jer ja sam znao da će to otići viralno, samo bilo pitanje vremena. I da to stvarno kad već neko vidi, od tih 2,5 miliona, dosta je to vidjelo i starijih, i nekih roditelji koji su to vidjeli, pa ono, zašto ne bi bilo to kvalitetno, da se potrudim, ne?